أنا العبد الذي كسب الذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Konfiraansii Attaqwaa waggaa waggaan dhuftu. Sheekotaaf beektota addunyaa cufarraa walitti nuuf fiddu. Tokkummaa Islaamaa jireenya gammachuu Akka sahaabotaa wal wajjin jiraachuuf. maal haa goonu laata? Onneen wal jaalachuuf. Maal nu barbaachisaa walirraa barachuuf? Gaaffii keenya hundaaf deebii barbaaddachuuf. Meedi Damitak Clearview Recreation Center. Edmonton, Canada. Hundi keenya deemnee irratti hirmaachuu. Tokkummaan tun duuba harka wal qabannee hundi keenyaa waliin dhufnee hundi keenyaa waan itti tollu qabna. Waan tolluuf qabnaa beeki. Hangni kun namni taa'u kun hundooma rabbi yeroo nu uume hundi keenyaa akka nu wal buunnu tokkorra uume. Yoo hundi keenyaa waan uumameef san guuttate hawaasni kun hawaasni guutuu tokko ta'a. Yoo anuma waan hunda hojjedhe dammoo ta'uu beeka guutuu hin ta'u. Awwaan rabbi nu uumeeftu jira. Tasiif ati uumamteef san guutuu hin danda'u. San nu barbaachisa duuba tokko taanee tokkummaa saniin jiruu bareedduu kabajaa bareedduu amantii keenyaaf eenyummaa keenyaaf namummaan keenya keessa jiru ta'a. Waa barannee waa horannee rabbii keenya gabbarree jiruu gaarii geenyu tokkummaa saniin itti geenyaa beekna. فإذا صلح الأولاد فلهذا المجتمع مستقبل النير. المان كان يو قرآن أن تلتني، المان كان يسنى رسولات يو تلتني، المان كان يتربية يو تلتني. فلهذا المجتمع حواس خناب إفادة يشو فول درسة هجرين سا إفادة هجرين حواس خنا إفا هجرين حواس خنا أكما شو إفا حواس نخوني جبا دجتشو والنقر فيسا جولة لفاو خاصة يشو جولين أيفادي بي فول تايم كارو جرتي مره جولين تني حفظ جرتي جولين تني قرآن جرتي حواسني خانوما horin baaki gurtuchin dhaqu ammuma khayriin dalag huccuun dillukun si wajjin jirtu ammuma ibaadaan godhi akka ragaasii baatu arraba kee kana ammuma khayriin dalag ijatee ammuma khayriin dalag sinkeeyfadha mana kanaaf haa if qopheessinu namni ati jaalattu hundi asirra sirraa hafa nam tokko si wajjin deemu dalagaa ta'e malee ganda san dukkana san du'a san نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقد وتتلو في توانجة إن للموت سكرات ويدو تركو قبد ويدو تركو قبدي جاء نبي محمد عليه الصلاة والسلام قد أفكي أكن الراياو نبجي دو رسول ربي أسين الرا ناتي مالال مي أكما تانو إساو إننو نخوتي ناتي فانكا وي يا أبلي كي يحاسن كيفنو حاجن دخناف كوبوينو دام سخية قدان ربي يجها دلينو ربي يجها دبنو ربي يجها سوسونو والربي انتهن وهما فيتن دلقا الرجلة الأرجتة Ustaazota amma gartan kanaaf kan biroos qabannee isiniif dhiyaanna. Nuti asiin geenne irraa fayyadamuun qooda keessan jenna.